الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. В феврале этого года исполнилось 79 лет. со дня депортации ингушского и чеченского народов. Такого жестокого и массового переселения история еще не знала. Решение депортировать чеченцев и ингушей Президиум Верховного Совета Советского Союза мотивировал тем, что в период Великой Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тыл Красной Армии. Создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти. Однако войнахи физически не могли сотрудничать с оккупантами ввиду отсутствия оккупации. Немцы смогли захватить лишь незначительную часть Малгобекского района и довольно скоро были выбиты оттуда. Масштабы антисоветской деятельности и бандитизма в республике также не превышали аналогичных показателей в соседних регионах. Официальные данные были сфальсифицированы для оправдания действий власти. Реальные причины депортации не установлены до сих пор. Депортация народов, ликвидация государственности и изменение границ были незаконными, поскольку не предусматривались никакими законными или подзаконными актами. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد ولا شريك له. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ذو الجلال والإكرام يا ربنا سبحان الله. سبحان الله عما يصفون دائما شكرا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين تعالى شهده لا إله إلا هو الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Çocuklar olsun rahatsa tarif bey bu sultan bebeletse la izlenir gifnik doluş. La ilahe illallah ve ya kadir çakır sarık denal peygamber bir çalıvata denal estağfirullah ve denir geçti bir denal. Şahadet doğru orla ayet geçir denal. Ve de çok zikr denal aygaçın aygralı diyaçın la doğru denal. Vahşi barhajla hoşluklar dik çıkılına denal. Çok da benimle devlete çok da dişat Kur'an'a benimle. Maçta par izleyelim geldi ve ustaz yazı olur. Özür bu sözler devlete ve derslik gibi bilmel. Aleyhissalatu vesselam değerli duasalım mazlum değerli çıkmış Muhammed Peygamberi balık ve Allah böyle güçlü doyursun ve ustaz adını saat ve aşkı mübarek aynı balık ve elçin ve ustaz Fatman Abu Açtan çeviş doğruyaş böyle kadar metre ustaz işte balık ve elçin ve ustaz Ali Karvallı o dünyanın kalha gel kalkın
O Sibir'e takılgaç ve deşte nanoşte vecirini yüzün balığı ve Çantir sağın uğuz kalgaç ve buzu veciris yüzüş balığı ve Çantir sağın del ilçini ve ustaza hacı balıma loğuş balığı ve Barmal banç ve balık kızgahit ve usta alı şekil kulüp ve vegi soğuk ve işirmet tuvat ve Asma uç bali asma bağış asma bir çedaç Allah ve Mulkah soğuk bağış dal izmelter takvaç bol Değerli ağzın elçin şefaat ustazı bereket olay damat varlı iman sargı ve Beyroman ummetin dal kuaç dolu aleyhissalatu vesselam Bagretimi olsun dal şi parçışkir dolpsan elçin şi sünnetişkir dolpsan ustaz şi ömürden ingir dolpsan Bagretimi olsun dal şöy duay noy dizim lol boy halbay halka bir kadal geç dolpsan Dal bir zasa çamettik der o sargı dal nis hoşul der avey dolpsan amin Amin. Amin. Hayır. Dur. وما رمى بهم صراط الذين Hatta şu oldu. اسمعوا والله Ay. ها Hatta şu oldu. والله عندها Ayacağız şundan da. وش الباقي لا تصدق صدق دي Hayır ya. صدق هي تلمذ صدق معها وشيء Hadi.
我这边生意大，我是大手很多，哎，对对了，还有人。